kurikira ikiganiro ISI N'ABANTU umenye inkuru z'amateka, amateka y'ubuzima bwa bamwe mu byamamare n'abanyabigwi, imibereho by'aba ngaba, ibikorwa, imyitwarire n'imirimo yagize ikindura ku isura y'amateka. ISI N'ABANTU. Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal. I want to stay myself and have some respect for everybody on the pitch and off the pitch. Umufaransa w'umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga Kylian Mbappe azwi cyane kuko ntitwaye neza mu gikombe cy'isi cya 2018. Mbappe yabaye umufaransa muto usinze igitego mu gikombe cy'isi. Yarangije igikombe cy'isi afite ibitego 4 byatumye ahabwa igihembo cy'umukinnyi muto mwiza mu gikombe cy'isi bita FIFA World Cup Best Young Player Award. Niwe yavuze ko ari umusore ufite impano ikomeye kubera amacenga ye n'umuvuduko byose bifite intego y'igitego kandi n'ibintu bigaragara buri wese umureba. Itangazamakuru ryamugeranyije na Thierry ndetse na Pele. Mbappe uzwi ubumenyi mu gucenga yihuta yanabaye umukinnyi wa kabiri uguzwe amafaranga menshi uko yaguzwe miliyoni 140 z'amayero na Paris Saint-Germain kugira ngo ayisinyire. Yaravuye gukorera amateka muri Monaco. Ibintu byose yabikoze ati: urakaza neza mu kiganiro ISI N'ABANTU, nushima ibyo dukora ntugenda udashaka agaciro imirimo y'amaboko yacu kandi subscribe unabisangiza abandi, wandika nifuza ko twazakubwira aho utaha byo kwifuriza ubuzima buzima. Ndisaka echibe. Kylian Mbappe Lotte yavutse tariki ya 20 Ukuboza mu 1998 muri Bonde Paris mu Bufaransa. Abyawe na Wilfried Mbappe ndetse na Faisal Amar. Afite amaraso avanze kuko papa wakomoka muri Cameroon naho mama we wahoze ari umukinnyi wa handball akomoka muri Algeria. Yatojwe na Antonio Ricard ndetse na se. Mbappe yatangiye gukina umupira w'amaguru muri AS Bonde ubwo yari afite imyaka 6 gusa. Yahise ajya muri centre y'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu muri Clairefontaine ahantu hatorezwa abana bato b'Abafaransa. Kwitwara neza kwe byatumye atangira gukurikiranwa n'amakipe akomeye nka Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich ndetse na Liverpool. Yanagiye London mu murwa mukuru w'Ubwongereza ku myaka 11 gukinira ikipe y'abato ya Chelsea mu mukino wa Charlton Athletics. Nyuma yaje guhitamo gukinira AS Monaco mu Bufaransa wabo. Mbappe! There's the pace, there's the potential, there's the lethal finishing, and Monaco have a second away goal at Manchester City. Challenge back in bang, Bernardo Silva, Monaco take the early lead, and it's the one to Kylian Mbappe. Mbappe yagaragaye mu kibuga tariki ya 2 Ukuboza mu 2015 akinira Monaco mu mukino wa Ligue 1 Championnat y'Abafaransa ubwo bahuraga na Caen. Afite imyaka 13 ashagaye go Thierry ahita umukinnyi muto ukinira ikipe Amateka. Yatsinze igitego cye cya mbere tariki ya 20 Gashyantare mu 2016 aho umukinnyi muto muri ikipe utsinze igitego. Tariki ya 3 Werurwe Mbappe yasinyiye amasezerano y'imyaka 3 iyi kipe ya AS Monaco. Tariki ya 14 Ukuboza mu 2016 nibwo yatsinze hat-trick ya mbere umukino wahuzaga AS Monaco na Stade Rennes muri Coupe de la Ligue. Tariki ya 11 Gashyantare mu 2017 yatsinze indi hat-trick ya mbere muri Championnat y'Abafaransa. Hari umukino batsindagamo ikipe ya Menze ahita umukinnyi muto utsinze hat-trick muri Championnat y'Abafaransa Ligue 1 kuva mu 2005 ubwo Jeremy Menez yabikoraga. Tariki ya 21 Gashyantare yabaye umukinnyi muto mu Bufaransa utsinze igitego muri UEFA Champions League. Tariki ya 5 Werurwe mu 2017 yatsinze ibitego 2 afasha ikipe yo gutsinda Nantes. Tariki ya 11 Werurwe yatsinze igitego ubwo batsindaga Giro de Bordeaux ibitego 2-1. Tariki ya 15 Werurwe yafashije Monaco kubona itike ya 1/4 cya Champions League ku mukino wo kwishyura atsinze igitego afasha Monaco kubona itike ya 1/2. Monaco yaje gukurwamo na Juventus ariko Monaco yaje gutwara igikombe cya Championnat y'Abafaransa Ligue 1. Mbappe arangiza umwaka w'imikino afite ibitego 23. Tariki ya 31 Kanama Paris Saint-Germain yatangaje ko yasinyishije Mbappe ku ntizanyo. Yakiniye Paris Saint-Germain bwa mbere tariki ya 8 Nzeri maze anatsinda igitego afasha ikipe yo gutsinda Menze. Tariki ya 6 Ukwakira yabaye umukinnyi muto utsinze ibitego 10 muri Champions League ubwo yasindaga Bayern Munich. Tariki ya 17 Gicurasi mu 2018 yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa mu bakinnyi bagomba gukina igikombe cy'isi. Yatsinze igitego cye cya mbere mu gikombe cy'isi tariki ya 21 Kamena afasha Ubufaransa gutsinda Peru mu mukino wari uwo mu itsinda rya gatatu.
yabaye umukinnyi w'umukino ubwo batsindaga Argentine. Muri uyu mukino yabaye umukinnyi muto wa kabiri nyuma ya Pele utsinze ibitego bibiri mu mukino umwe w'igikombe cy'isi. Tariki ya 15 Nyakanga yatsinze igitego Croatia ku mukino wa nyuma afashe Ubufaransa gutwara igikombe cy'isi. Yabaye umukinnyi muto wa kabiri utsinze igitego ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Kubera kwitwara neza mu gikombe cy'isi, Mbappe yahawe igihembo cy'umukinnyi muto mwiza. Tariki ya mbere Nzeri mu 2018 nibwo yasohowe mu kibuga bwa mbere kubera ikarita y'umutuku mu mukino Paris Saint-Germain yakinaga n'ikipe ya Nimes. Tariki ya 8 Ukwakira yatsinze ibitego 4 ubwo bakinaga na Olympique Lyon, ahita umukinnyi muto utsinze ibitego 4 muri Ligue 1. It's 1-0 to Monaco, and the man of the moment, the wonder kid, gets the goal. Kylian Mbappe, very much a superstar of the future. Rendre à cette ville tout ce qu'elle m'a donné. Qu'elle raconte un peu mon histoire, et c'est ce qui, si on regarde bien la chaussure, ce n'est pas seulement un assemblage de couleurs. C'est voilà, c'est vert, c'est la ville de Bondy qui est représentée par le vert. Voilà. Kubera kwitwa neza mu mwaka w'imikino 2013 na 2017, National Union of Professional Footballers UNFP yamuhembye igihembo cy'umukinnyi muto w'umwaka muri Ligue A. Iki gihembo kandi yarongera agitwara mu mwaka w'imikino akurikiyeho. Mu 2017 yatwaye igihembo cya Golden Boy gitangwa buri mwaka n'abanyamakuru. Muri uwo mwaka yaje ku mwanya wa 8 w'urutonde rwa UEFA rw'abakinnyi beza. Yahembwe UNFP Player of the Month. Iki gihembo yongeye kugitwara muri Werurwe ndetse no muri Kanama mu 2018. Mu 2018 yaje ku mwanya wa 4 w'urutonde rwa FIFA kubera kwitwara neza mu gikombe cy'isi. Yaje mu ikipe y'igikombe cy'isi. Yatwaye igihembo cya Copa Trophy, igihembo gihabwa umukinnyi mwiza uri munsi y'imyaka 21. Yanatwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza mu Faransa w'umwaka mu 2018. J'ai su la provoquer, j'ai eu l'entourage aussi pour me remettre dans le droit chemin. Donc et surtout que je suis encore en apprentissage. Donc c'est un mix de choses qui fait que voilà, ça donne un cocktail quand même assez explosif. Mbappe afite mukuru witwa Just Kembo Ekoko, nawe umukinnyi wa football, ariko ntabwo avukana mu nda kuko yabaye adopted cyangwa se yafashwe n'ababyeyi ba Mbappe akiri muto. Mbappe kandi afite mumuna we witwa Ethan Mbappe. Ethan uyu wakiniraga abateranyije imyaka 12 ba Paris Saint-Germain ngo yateye Mbappe amahirwe mu mukino umwe wa Champions League mu buryo bwo kujya kumufana. Uburyo Mbappe yishimira igitego ngo yabikwiye kuri Ethan murumuna we. Mbappe yavuze ko murumuna we yajyaga yishimira isinzi nk'uko abikora iyo atsinze igitego, yifata neza nk'iyo yatsindaga Mbappe muri video game iyo babaga bari kuyikina. Mbappe yagaragaye mu bikorwa byo gufasha abatishoboye. Tariki ya 22 Gashyantare 2018 yahuye na perezida wa FIFA Gianni Infantino ndetse na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na perezida wa Liberia George Weah ndetse na Didier Drogba. Iyi nama yabera ahitwa Elysée Palace i Paris yari igamije guteza imbere imikino muri Afurika. Muri interview Mbappe yavuze ku nkomoko ya se muri Afurika ndetse avuga ko guteza imbere siporo muri Afurika kari iby'ikira akamaro kuri we. Wakoze kuri iki kiganiro ISI N'ABANTU, nyemere cyane tugisoreza aha, ahubwo tuzasubira utakundi munyabugwi cyangwa se cyamamare. Icyo busabwa no kudukurikira umunsi kundi ukanda subscribe. Reka nkubwire ngo naho ubutaha uri inshuti yacu. Igende isaka HB. Imana ishobora byose ihaza kwifuza kwawe kandi ugira ubugingo buzima. Here's Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pele himself.